Reka mbifurize kugira ijoro ryiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasubije abavuga ko ari gutegurira umukobwa we Ange Ingabire Kagame kuzamusimbura ku butegetsi mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yateye utwatsi bivugwa ko yaba ari gutegurira umukobwa we Ingabire Ange Kagame kuzamusimbura ku butegetsi, agaragaza ko abana be ari abanyarwanda nk'abandi nk'uko yabivuze. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 Ugushyingo mu ijambo yavugiye mu gitaramo cy'ihuriro Unity Club Intwara Rumuri. Ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo izikoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, hamaze igihe hanyuzwa inkuru z'uko Perezida Paul Kagame yaba ari gutegurira Ingabire Ange Kagame kuzamusimbura ku butegetsi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko ibivugwa ari politike ikwiye kujya muri pubere nk'uko yabivuze. Ati ejo bundi nabonye ibintu by'imbuga nkoranyambaga, mbona abantu bavuga ko njyewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko njyewe uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze njyewe uwanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ni mwebwe. Kwanza mpora mbabwira mwageze aho mukansezerera nkabaho uko nshaka, ati nabaho neza nkabaho neza, ati byaba bibi ati nkazabyishyura. Perezida Paul Kagame yavuze ko acyumva ibyo bintu yabifashe nk'ibyoroshye, gusa afata icyemezo cyo kuzagira icyo abivugaho ari mu bantu. Yunzemo ati ari nje, ari umuryango wanjye, ari abana banjye n'abanyarwanda nk'abandi, bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko habaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko adashobora kugira umuntu perezida, ndetse yemeza ko n'uwo mukobwa bavuga ko ari gutegurira kuzaba perezida bishoboka ko yaba atanabishaka nk'uko yakomeje kugenda bigarukaho. Umukuru w'igihugu ati ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho, wenda nawe ntanabishaka, ni politike yabo ikwiye kujya muri pubere gusa. Yasabye rero imfura ye kujya muri RDF imukurira inzira ku murima. Perezida Paul Kagame yanakomoje kandi ku bahungu be uko ari batatu, avuga ko yifuzaga ko bose baba abasirikare, ariko Ivan Cyoma usanzwe yari imfura ye amukurira inzira ku murima. Yagize ati abahungu banjye bamaze gukura ndabibabwira kujya mu gisirikare barabyemera, ariko umwe arampakanira, yabigiyemo gake arambwira ngo ariko uku siko numva nshaka kumera. Ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ndamubwira nti ese urashaka gukora iki? Ati njye ndashaka gukorera amafaranga, ati njye nindangiza kwiga nzajya mu bucuruzi. Yakomeje agira ati arangije arananyurira arambwira ngo mwebwe n'abo basore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga, ndashaka kuzabatunga, reka njye muri ibyo namwe mujye mu byo mushaka. Perezida Paul Kagame yavuze ko yifuzaga ko Captain Ian Kagame ndetse na Lt Brian Kagame kuri ubu bari muri RDF binjira mu gisirikare, ariko babanje kurangiza icyiciro cya gatatu cya kaminuza nabo baramuhakanira. Bati babiri bajya mu gisirikare, ndetse kandi nari nabanje kubabuza ngo babanze bige, babwira ngo bakorere masters, ariko barambwira ngo ndeke babanze bajye mu gisirikare. Bati twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko uwakurikira inzira yanyuzemo nubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mabwire ko witwa Costa Mutamba ufunzwe yashyize ahagaragara ibaruwa ifunguye igenewe abanyekongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hoze ari Minisitiri w'Ubutabera Costa Mutamba wirutse gukatirwa kumara imyaka igera kuri 3 akoreshwa akazi k'agahato, yashyize ahagaragara ibaruwa ifunguye igenewe abanyekongo n'abaturage b'Afurika aho ari muri gereza. Muri inyandiko yo ku itariki ya 7 Ugushyingo, uwahoze ari minisitiri yamaganye urubanza rwa politike avuga ko ari akarengane n'ubugambanyi bugamije kumuvana mu rubuga rwa politike. Yatawe muri yombi ashinjwa icyaha cyo gushaka kunyereza umutungo cyangwa kunyereza hafi miliyoni 20 z'amadolari Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani, ibirego yagiye ahakana. Costa Mutamba avuga ko ari inzirakarengane y'umugambi mubisha wateguwe n'abanyapolitike b'abanyekongo n'abanyarwanda. Muri ibaruwa yandikishijwe intoki, uwahoze ari minisitiri agaragaza urwego rwa ruswa mu gihugu nka kanseri yangiza ikimunga gikomeje kwibasira Kongo n'abaturage bayo. Kubwe urubanza rwe ngo rwagombye kuba rwarakemuwe hakoreshejwe inzira yoroshye y'ubuyobozi. Uwahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko inkuru dukesha Radio France Internationale ikomeza ivuga, yamaganye urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwemeye ko akurikiranwa
yakomoje kugwakana ubutabera kuri we, yemeza ko ariyo mpamvu asanga akagambane ka politike. Costa Mutamba arasaba ivugurura rikomeye cyane ry'ubutabera kugira ngo harangizwe ibyo asobanura ko ari systeme isa nk'iya mafia. Yibukije Perezida Felix Tshisekedi ibyo guverinoma ishyira imbere mu gihe cy'ibibazo byo mu burasirazuba, ariko yirinze kwibasira umukuru w'igihugu we, avuga ko abakozi be bamwumvise nabi. Costa Mutamba yaranditse agira ati batekerezaga ko bashobora kunkoza isoni, ariko basuzuguye igihugu cyose, umugabane wose wa Afurika muri rusange. Hagati amakuru aturuka mu bucamanza yatanzwe n'umuntu utifuje ko amazina ye amenyekana, avuga ko wahoze ari minisitiri ari umuntu udakosorwa, avuga ko atigiye ku makosa ye nk'uko yakomeje kugenda bigarukwaho. Duce mu gihugu cya Tanzania, mbabwire ko umunyamabanga mukuru wungirije wa Chadema yafashwe mu gihe hashakishwa abandi bagera ku 9. Kuri wa gatandatu tariki ya 8 Ugushyingo, igipolisi cya Tanzania cyataye muri yombi undi muyobozi mukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema, maze abayobozi bavuga amazina y'abandi 9 bashakishwa kubera imyigaragambyo yakurikiye amatora mu cyumweru gishize. Ishyaka Chadema na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko abashinzwe umutekano bishe abantu barenga 1000. Guverinoma yavuze ko iyo mibare ari ugukabya, ariko ntiyatanga umubare w'abantu yemera bapfuye. Chadema, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, yavuze ko umunyamabanga mukuru wayo wungirije Amani Gorugwa yatawe muri yombi na polisi. Polisi yavuze ko Gorugwa hamwe n'abandi bantu bagera ku 9 bashakishwa mu rwego rw'iperereza ku mvururu zadutse mu matora. Nyuma y'umunsi umwe, ubushinjacyaha bushinje abantu 145 icyaha cyo kugambanira igihugu. Polisi yagize iti abapolisi ku bufatanye n'izindi nzego za gisirikare n'umutekano bakomeje umuhigo ukomeye cyane wo gushaka abantu bose bateguye, bahuza kandi bagashyira mu bikorwa iki gikorwa kibi. Imyigaragambyo yakurikiye intsinzi idasanzwe ya Perezida Suluhu Hassan, umuyobozi wa Chadema rero Tundu Lissu yashinjwe kugambanira igihugu muri Mata kandi kuba yarahejwe mu matora hamwe n'undi mukandida w'irindi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ahanini nibyo byatumye haduka imyigaragambyo. Komisiyo y'amatora yatangaje ko perezida uriho ubu Samia Suluhu Hassan yatsinze ku majwi 98. Yarahiye ku wa mbere. Mu bashakishwa ngo batabwe muri yombi harimo umunyamabanga mukuru wa Chadema John Munyika n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu ishyaka witwa Brenda Ropia, nk'uko byatangajwe n'igipolisi cyo mu gihugu cya Tanzania. Munyemerera amakuru yacu nyasoreze kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko vuba aha Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigiye gusinya amasezerano y'amahoro, gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu biganiro by'i Washington byegereje, nk'uko Perezida Felix Tshisekedi yijeje diaspora abanyekongo muri Brazil ku wa gatanu tariki ya 7 Ugushyingo, aho yitabiriye inama ya COP30. Nk'uko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitangaza, ngo aya masezerano azaba agamije guhagarika intambara zikunze kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo zimaze guhitana abantu benshi. Ati nejejwe no kubabwira ko ibiganiro mwumvise bivugwa bibera i Washington ndetse na Doha muri Qatar vuba aha bigiye kurangira. Mu minsi iri imbere, abanyamerika cyane cyane White House bazatwohereza ku mugaragaro ubutumire bwo gusoza ibyo biganiro ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Icyakora yavuze ko RDC itatangije intambara aho yayishojweho kubera umutungo kamere. Aya yafashaga rero abanyamahanga benshi mu baturanyi bacu, ati kugira ngo bubake igihugu cyabo, ati ku migongo y'abavandimwe n'abashiki bacu, bikangiza ubukungu bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Faci yijeje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yahanganye cyane kugira ngo iyi mibabaro irangire. Ati tugeze ku ndunduro kugira ngo dusarure imbuto z'amahoro, amahoro ahoraho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko yagiye abivuga. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ibi ku wa gatanu. U Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu, intambwe ikomeye ibanziriza gusinya amasezerano y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.